they are not willing to help me. So nyine kweyamba obwabo mukaba kabambuza bitu kandi tuhurira ngo okweyabishe nababonabona nta anti ndije abo mukaboka gabwo bagambira uri kuza kugenda nkanta bagambire nkabagambira nashireyo muzeyi akakitwara nangwa kandi ecyo kushasha munonga patejo nangisigireye nyuma ndakagenzire nkankozire interviews aha district local government bundi bujo nshabire obwa accounts assistant hatukuneze kura interviews immediately nibo banterire ngo visa yashohora kunashikire Omani bansindikira message, congratulations, you have been appointed. Wasigaho murumo omuka muzeyi akata kuchumanya tine wabe nachumanya so batandika kundonda esimu teriho ne bakitera te kurabamu nibandonda ngunze kurabuka na appointment letter yashohora. I was embarrassed. Omuntu unagambire osita wanje akajat I am disappointed. Abo kanyonka ni janti mwesho murimo kuba kwa tagumpire nkaferwa na chance yo kuzaheru dero mbanta nimbanta so njanto ya hero buyizire kanjinda abo kankana amazire imyaka nkenda ndi kushaba yo murumo nguma nikora interviews batakompereza murumo but this time bagompereza so na missing murumo gwa government kandi ndiyo nimbona hati abo kuja nkanta kwenda ngo bachimanye ngo ndiyo nimbona kandi sigireho murumo gwa government nguma nimba biha ayamuke buri umayine cyari kuraba mukonkanyo ndije of course tinkwenda kusikia ringa my mother kumwereka ngo ndukuvi munonga ngonga kuna ikira point ejo nagira nti no I must tell them the truth nabagambira ntembera tebonire embera ya yanga ni nshasha nangwa nabasindikirana nebishane babireba baje ngwe hatwaza gukora ki okagenda na company apana omuntu wandiringire dira tini kiyabe nabasakura because abe nabasakunyamba nogo musho birali office yes konkana we blocking so naza Facebook nasindika hebishani naza WhatsApp groups umani jantu mundo ndero muntu kubasa kunyamba kanagwa Omani so hakabaho umwishi yampereze namba y'omuntu nakubasa contactinga wakuno mu Uganda yanja tugamba nawe nakira kuyamba bishi kubiha Omani no mahanga gandi ayino kwari kuchikora tinkumanya kwa kuchikora konkana abayamba so musindikira message anja tumwena atubanzo sindikire details zona ezabakama bawe then na nebishani ebikwereka ngo noshasha then turebe cyo gukora so ntandikiraho nsindike bishani ko yabirebire yajya stop working atirekeraho nyamyanta shikunda rekeraho tiba kunyitiraha abo kabone bakutera no kutera ntapana nyine gukora ati nakugira ngo rekeraho ahabo kuba kora gumizemo you will die kandi kora following instructions zanje noza kurugayo hurire najya ntiniza kuchikora ntati doko zo mu room yawe sibirane ujyo tuwahiza gukora kubara kwete utakashobora obwe mayana isi umwaka gwashikirwa ndiyo mu kikose cyanje enyekomire echo nkakimara mu myeze ejo ndi kuchikora ati right now stop working ngira tukari ntanarika kunkangumiza mu focus ndi gukora ntinire ndi kwebuzo kunda atandike esibura na ejone yabo buri kimugezi hati njantu kwara abasindikire message yagamba nabo ne bakunkora ki konka shikunda abure kuchikora nkagwa Omani hona nabo witu baza kureba umurambo gwanje so njanti mweno kanchukore kunde ndi okufa mfe nazo munju
naye kinjirana yajya otagaruka kuri ya mere yabo abo kako neza kubagambira ngo bakore kuro jinde nahaza kubaho urutaro basakubto abinje nabahereza obuto bija bashazire bija bashobire ureba nko mwana ubura kumucenga ahabo kugira ngo nibakukora akantu bajya ngo mwene sente zitu turazifero ijuke contract togihereza teka hwire Teka sente hwire. zibashashire ni Yes. nyinji nazo munjo naye kingirana ngira mu biscuits na namate atobo itonjara kunko tariyachi emere yawe otigurra muntu wena biscuit so ijo zihankahi biscuits nkaninze gurra bugira ngo emere yabe ndijo nkanta jiria yobumwe no bwire bwo kuri emere oshango tabwina habwe mirumo biscuits nzara ukakutomushaho bakamba batwe ibitete ibyo kujara bina mashaho so notamu biscuits na naka sacket kamate woriyo mu mbuzi zawe no gumana ukora maka biscuit no woriya so nyine mu biscuits na namate yasindikira bakama banje message eri kubagambira ngo mwino murwire kandi umurwire rwa rukubi tacho basa gukora kandi tinkumanya ko yakikozire kunka ayino ko yakikozire message bagiye kuzya bagireba bahunama bagumana ibijamba tere cigitale tali ija shokora mwene urugayo ije nyanga akabanza umuto hazaho mukuru hazaho mushije hazaho mukazi najya ntinkuza kwigura rwiji oba mu rutera mukanshanga mukanyiteramo obwe mbayo nisha bamanya embabazi so mukikora ija atero rwiji nawe nyanga kumwigura njya ntati ne wunkwenda gamba nawe ninyenda kutaha chonka nahiza kukora so bandetero riyo rukumanya urujungu omwisho gwaje wantiro mwirwaro aija atiguraho tuganire nti nyowe chukuru ninyenda kutaha munyikirize ntaha buka nimpura amagara gahwayo kunda agumize muninza kufa ajya kare agenda izoba ryo kubanza obwe twazo mu izoba rya kabiri omwisha ijangambira ati echi twasharamu kore no ndakutaha kandi tokahereza yo contract wene kutugarura ekicweka cya sente ezitwakutiremu ekicweka cya sente zikazine kuba miliyoni mushanju savings ezinabire nyine zikaziri nka miliyoni 4 n'ecweka ezabire ziri account aboko of course nkani nyamba ho na ziri sente zo kubanza nagambira kuzabire yes so nyine ho miliyoni 4 n'ecweka tizikwika miliyoni mushanju tine muntu nkuzagambira of course people at home are disappointed nkasigaho umurimo gwa government wagenda utagambire hatu notandi kota kutera sho ngo ndiyo nimbona nsirikira sente zo kunyihayo azihe wazihe so naba stack naye buza shati kumureni mwena miliyoni mushanju tinzine ngo gambira abo wanyu bazi kusindikira nti tinzine kandi nabo tina hiba kubasa kuziha so nyingira bija bagaruka baganiramu kubereza ganiramu bajya ngo hati ngo twikirizo gende konka wine kwesha shurira tiketi titukuza kupakira ugambira abo wanyu bakusindikire tiketi yo kutwara turiyo mu izoba rya kabiri ngambira sister wanje nti mwene ronda sente aho razihe hona mumbukingire ticket then kunda ije ninza ku withdrawing sente ninza kuhereza ati it's okay aronda sente azihereza ogo mushija wabire na nyamba ambukingira ticket miliyoni 1.8 kandi obwire bukaburi obwire bwekisibo flights ziri expensive yasindika ticket yagisindikira nyowe na boss kuyagirebire yajya ati chikumanyisa bine sente ahi twagambira ngo basindike ticket bakandi bagisindike chikumanyisa na miliyoni mushanju ni bazitunga mweno takigenda na miliyoni mushanju ni tuzinda ticket
ba booking ya nyencha kare shahi naze churo ndio mu second day then nyencha kare nibwo ni supposed kuba ninjenda so bajya ngo tinchi jenda ntimayisa ngo na milioni mwene chweka nazo zafa nizo mu second day tinkarire ndi hamate na biscuit so bwashesha yaba third day so guy yanje atumwe na hati kubarabe bayanga tinkumanya step ekora atahobera akore kwere etakozere nkimayisa ngo na sentence akufera kunkanaza kugeza ho ndebe waba no manya kushaba this is the time you should pray. Tell your people at home to pray. Nanja tukora beno mango kota kuchibasa ukatandike church. Because okunjera ngunye kinjerane. Wanja ngubyona no bibasa. Hato nimbo nabonerayo. Konkatu wanto mu kizibu oryono ngambira ngo tokumanya ukora acinyihemo. Ajja kuja kuhara bahari yeshara. Iyo kubasa kushaba gishabe hati. Amagaragara yo nigagenda ni inshasha wena system yone fire ni inshasha pinkuria webare mnonga ogumire netwa program akehogo kandi kuba watandika nitwe twatayisa Shamem Bira turya haha Little Woods Inn omure Boma kandi Bira naruga omure Katete Mbarara kandi kuba watandika nitwe oriyo norebe mbozi ya Bira eyari kutugera ngo akazaho mu ihange rya Oman okukora esente nkuko abandu bantu babagire kore sente kandi embozi ya Bira ntujayengerayo nayo bitwaza kumuraho kuturagaruce ntuza kweyongera Bira kandi tubasegumizamo nembozi ye. Do business with Airtel as a retailer. Register today as an authorized Airtel SIM-selling retailer free of charge. Or call 0800 327 327 toll-free. Specific business documents will be required for verification by the Airtel team, still free of charge. Feedback will be communicated within a maximum of 3 working days. Inquiries, applications and registrations and verification are all free of charge. For more information, call 0800 327 327 toll-free. Airtel, the smartphone network. It's a brand new day, yeah. Let your beauty show as your hair glows. With Radiant, everything comes to life when you arrive. And should you ever look back, let it be to gaze upon your radiant day. Rise up, African queen, fix your crown, yeah. Rise up, African queen, fix your crown, yeah. Radiant, look good, feel great. Nehida. So angira ngu oine GPS omusimu yawe nte ate namba yawe naza kugihereza aba Labor Office. Yes. So make sure ngwesimu yagumaho, location yawe yagumaho kubarije umanye ngo uranga yagaruka mu ishara zawe. Otigurra muntu wena
until those people come. Bwashisha yaba third day. Ziriyo nizikumusha munana. Nkabandi aho ndeba abantu aheru bariyo nibabuza mwenu family haha hariho umuntu ati nati bariyo nibabagambira ngo tariho so simeriyo nebereka hindi bija hakaja kinabire ndimu bagira ngo we are from labor office iguraho so nyiguraho bareba ko nabire nisha bambuza oine ticket bajya ngo njine oine sente zo kutwara hatshayi nyajya ngo nzine bashaba bari ya passport yanje omukikuri yazayo yayihayo passport konko mburumi omburumi mbwenu hatasha hayamuheru kubarebere ngo bari yabija ndiyo niza kugenda ninjira ruhanga akabakoze soko yakozise izit aba Misiri abana ba Israeli bakuza kurugayo ngo babakwatira gold babakwatira babahereza so bagira nk'imbabazi batandika kundetera bwa shariati handbags kubumpereza wabira ine kariyal kamwe ati bakwenda kweyihaho inja bakwenda kweyihaho abuka bareba ngo ndiyo ninza kugenda kandi mbakorire no mutuma gumwe kantine mico mibi so ninjira muheru ruhanga hino kuyabahindwire so mukikuru agenda leta packet ya biscuits juice ntachinywe ninkubita hi kantine na cishaho cyo kubitwara mu bandetere cishaho bakitaho nangwa bagambira ba labor office ngo hati ngo reka ukasta ainezo kumutwara reka batabana banje baribo bamutwara airport totina ntina nangwa ntina nyanga njanta ngwa hangu ni bakutwara ngo tichine shonga ngo nibaza kuvuga bakutware. Of course I have no option na yanga tine wunkumanyo rukwenda kuntwara so nkiriza bajya ngo nsaguma ntukumonitoringa badivertinga bakarugo umuhanda ntusakubantu cyumanyo ndanti it's okay so nabandi of course friends bakandi bacumanya kugira ngo deka gumisiriza rebe kirakora to so banshitamiso motoka batabani babiri bamvuga bamushendekeza Jane flight ekeri ya Shahina tukasimbura ninjira nkashaha mwende 10 kuza kurugayo nahare munonga n'ecyaro kuza kuhika airport tukatwara nka 4 hours azano mengudo zabo tisirine jamu ni highway hari mu motoka nyingi so wareba wavuge Shahina norango rucendo naro ruringwa kuzabire nshayishatu around shayishatu n'ubundi budacika tureba twahika airport ukahurota wareba bakuta motoka bareno bakunarebire nahika airport nangwa kanyine munafia yo kugira ngo ubundi ticket inirasa kwa irinka fake so nigwa ninja tukunafika airport nkashanga ticket eri fake ni inkoranta because no muntu ogwabire na nyama kanta kamureba ho gati nkumumanya bamuhereza miliyoni 1.8 zo kubookinga ticket tinkumanya numa abafereni bingi konkana shanga ticket itari fake bankwasa ticket yanje numa hariya neberi booking ticket then ko hari bakwa ticket yenyini yes so banshaba esimu bihamula ninjonjo cyatumira mukikuri yaje ngo banshendekereze aho kakanenda banyiho line zesimu aho kakunetse kwika airport ba cancelinga visa bajya ngo twereze simu bigure simu bihamula lines bangarurire simu tindenzere kubabuza batware zaci nkajya ngo ekikuru ndi airport ndiyo ninza kugenda aho kankanta kucikiriza ngo actually ndiyo ninduga umani so bagenda kunaribireza bashahina natembe nyonyi yo kuruga Omani konkato yine sumu yono to kugamba na muntu wena nawo lines bazitwara tinkugamba na muntu wena
n'ababire ni banfollowinga hati tubakumanya ekyabaho kunashire Dubai namanya ngo tinkigaruka Oman because nkanki ne mufiya ngo asa kutera simu ndiyo munyonyi bajengo eyemero ko umuntu abanza rugemu waona rena ka Dubai namanya ngo tinkifa ndiyo nintahana nafa ninkufera Uganda so naruga twahika Dubai enyonyi yaberi okunyi ha Dubai tukahika Dubai shankita necweka kuruga Oman kuza Dubai neshahemwe necweka nange emwe so tukarafuka kuhikayo then flight eri ashamwenda gwihangwe yo kuruga Dubai kuja Uganda hati n'obunyankyaro bona bambe ninja n'obusasi bona ebintu byone babe bampire bage yabirerimu it was a big bag mwene rikuremera ati nkubasa kujekora so nagiteko mu luggage nobwe kweshubika byona bikabiri yo mbaga so nyo ni manyango bundi twahika Dubai nibakuhereza nk'akantu ko kwefubika nanga nkaho kubiyama ndakumango ine kurara hantebe oshitami tinyine mugongo nyine omwenda gunko gunshwire nanga kunekero nashangaho n'abandi bishicu babiri umwaka ari mu Tanzania ondije ari mu Uganda nabo baba deportingire binenda actually akabinenda omwayi nemyezi nkamunana ondije nkamushanju bagireyo bari ba made so twasharinga ho experiences nabo bangambire byabo bibabugine so hatwayishanga turi abantu bashatu Dubai ahacishaye nabya times utine cyo kwefubika kurugasha itano z'ekiro mpaka shaha mwenda zanyencha karumu ihangwe toine sente ngo nangwano basa kugira kiwariyaho ngo gira kiwagura wariyaho oyijuke njara yayindi iyo mazire nayo sandeyo iyo mazire nayo nobo babono bo biroine orwire amagara nagasha kubimununga tokine na communication hati ndiyo ninyebuza kunda hikacha entebe ninkutandikira kai nindu gahunda toine line konka ndiyo nisima ruhanga ekikuru nyina magara mpurire na ruga Dubai nataha ahacishaye entebe shahina z'ekiro so omutwe hakarumu inambe zinabire nimanya oja muno basa kuterera omuntu ogu omweshengereze mpanga yamukozesa akakuhayo nk'akasente nija nahikahacishahe ruhanga yakozesa omuntu yayohereza sente hasi muyo ndisho omuntu so narugayo nataha omuka ndiyo mukishana ekyo omuka omukyaro Kampala wa my sister wanyoherize sente ezo kandi omukyaro nkanta kubasa kutaha kuza omukyaro abo kuba nkanta kubasa nokushitamu mu basi kugenda orugendo ruringwa rw'ekyaro ahabo umugongo nkani nshasha munonga so nkanyine kubanza nazo mwirwaro so shami muturuku kwirero kwendera kuwashire wahika kuno mu Uganda wazo mwirwaro wafuna ubujanjabi nkazo mwirwaro lya Mengo nareba surgeon yangira to mugongo gwawe nyine kuguma ninkutera kakato burukwezi yakugambira kigwabe gurwire bakagucebera bashanga gwabire week then yangira ngo nyine kora physiotherapy then nkazaha mubazi na nakakato ko kutera mugongo spine so natandika physiotherapy naza nahariya ku kakato buri kwezi nibakutera kakato kamwe kumara emyezi 3 kunkani kasera na kesente nyinji sente zinabire nsevingire zona zikahwira omwirwaro abo kankanyine kwiyaho miliyoni 1.8 za tiketi so balance yasigire yone kahwira omwirwaro abo kuba kugura omubazi okora physiotherapy nako kakato bikatwara sente nyinji no mama rwaro ga Kampala sente zakwa ho completely na no mugongo tugura kizire ngugwakira of course ukagumana gushasha bangambira ngo toine gukosa mirimo mingi kuremera nanga kwekorera ibintu bikuremera oine gumana okore mirimo enche so mwana hate mbazo kajimara aha bwa sente embaze emwe tinda jugusire
abo kuba sente zikaho obukatunka buteza bushatu bwahwayo konke mbaze na benshemerire guma nimira yo kugira ngo umugongo kutakashasha munonga nagirugaho. Okay. So, kuwaheza kurugayo waraguza wagaruka mu mbera ki? Na kuna shiro bwire nabasa kushitamo mu basi nazumuka natahumuka bundu bujo. Of course natahumuka abantu bona bariyo nibakureba bamwe ntibakwetegereza nibarebe mbere yorumu ukasigaho umurimo gwa government buri yomwe nakucera umushango wijotine coyine niwe wenkano yecera umushango. Yes. Naye yanga nagereke naga nayefuza ibintu byingi konka mwene byona nazumuka naguma mu tine nona benyenda ngo ayije nko mukandebe aho kama ifada kambuze ikintu kimwe wihayo zinga yezitahameza zitaha tuzireba of course zikazitaro nebyo kurwara bwakata kubimanya no kubimanya kija yabimanya bwanyuma naguma mu umukomu cyaro kumara nko mwaka gwona nye yangire mwenu life ndi kureba yona eri meaningless konkanyo wenye nkanaguma ninye kansolinga ninja hari yabishica bakurugayo bafire hari yabakurugayo bashazire konkanyo uruhanga kampereze mbabaze narugayo mpurire fine nishasho umugongo konkampurire najanta umwanya gwo kwesha rumushango kansime ruhanga kandi nayiraganisa ngo nabanyine kinkubasa kukora kuyambo ndisho mushiki. Yes, yes. Reka ndugeyo sharing experience yanje ubundi kagira umuntu uyayamba. Okay. So Shamim, umuntu okuburiyo kwa heru natekateka okuza heru kuronde sente nko kuwabire no kitekateka ninga showa kuba yashireyo ningo kino mpurano kuchikora ngati ningo mwakuguru kwija umwinire butumwa ki nyowe ekina kubasa gamba numanyo umuntu bamutanga narugayo tubamutanga nagenda haruho washazire mu hatari kugira ngo nintekwa kugenda abo kuba nahura di desperate nareba life yaru muhati erimbi munonga nayenda ngo agende aze gukora tunge sente abwanje yaba ari sister wanje yaba ari munywana wanje tinkumuhabura ngo agende konka yahurra ebe nagamba akajya nyowe nimbasa kugira umugisho gwanje no manyarwa kugira ngo buri umwe no mugishagwe akagumiza makagenda naza yo bunda balake obunda banilake. Okay. Konka nishaba ngo waba no basa kugira ikindi cyo wakora aheru harike na munonga abishaba kuza kora bwa maid. Okay. Oba wagendera mu company oba tu wagendera mu company company cyo kubasa kuyambaho ngo wagwayo no babasa kuyamba abantu bawe kugira ngo bakwihire bayihe yo muramba konge cyo kugira ngo wazo muka wabonabona ngo company yija yakuyamba ngo yakwihayo ni kiguma aho ko hari abana bingi abagendiro mu company konka still bakubonabona omuka shanga government ariyo yaba reportinga yabagara recently ekaheza ku reportinga abana yabihayo kandi bagendiro mu companies. Okay. So Shamim twashemererwa we bari munonga okubasa kutwikiriza kubasa kutayisa program akehogo kandi okabasa kusharinga nitwe embera eyuwarabiremo kandi iwe niwe kiwagiremo wabire notekateka ngo riyo noza kuronde sente nkabishiki abandi we bari munonga mukama akwereza mugisha. Amen.